Ayo ningsor be joget deh, singsor sok. Ayo joget. Pada joget dong. Ayo geser. Dede Ajril. Spesial Bapak Nana, Pak Haji Atas Gula. Juga Ibu Kuwu, Arafel Sablon. Lamun arep rumah tangga bebeneran. Aja nganti awan bengi keluyuran. Balik esuk sakeme mampu inuman. Alesane iki batur melekan. Dede Azril, Mama Erha, bagat bisa sampai nentok talake. Bulan rima pokaten wis kudune. Enten mani angger kaya sing dingin. Aset bapae gawe nyisaning bati. Go. Nok ajeng. Dede Ajril joget. Obat. Ser. Nok ajeng, Masya Allah. Goyang dong. Hey. Buat siapa lagi nih? Buat siapa? Mami Cakra. Lara ati pengen isi bunuh diri. Priwe keturunan kang ditinggal kali. Arafel Sablon. Anak Kang Sablon. Orang tahan yang nyapa deritaan tobat. Jalan sampeyan selalu ugal-ugalan. Nok ajeng coba kang maring inume lan ugal-ugalane. Inget keturunan anake wis gede-gede. Bagat bisa sampai nentok talake. Bulan rima pokaten wis kudune. Balen mani angger kaya sing dingin. Nok ajeng tetep bae gawe nyisaning bati. Obat. Arafel Sablon, yang punya Arafel Sablon. Nok ajeng. Goyang Cantik saya. sebelah sini, cantik namanya siapa? Dede Lisya. Lara ati pengen isi bunuh diri. Priwe keturunan kang ditinggal kali. Bapak Wawan, Goyang saya. Sing duet Sablon. orang tahan yang dapat penderitaan. Nok ajeng jalan sampeyan selalu ugal-ugalan. Coba kang maring inume lan ugal-ugalane. Ingat keturunan anake wis gede-gede. Lamun arep rumah tangga bebeneran. Nok ajeng nganti awan bengi keluyuran. Balen esuk sangkeme mampu inuman. Bok bayan. Tetep bae nok ajeng paling cantik. Nok ajeng Sing Dede paling Aska. Goyang saya. Bagat bisa
geser Bapak Wawan. Udah ya Bapak Buat Wawan.